Rasa macam you dekat Italy tapi you tengah makan Thai food. Berdekatan Damansara Damai, kau nak cari kafe yang sedap, harga berpatutan, yang halal, try sini. Hari ni kita nak makan pasta tom yum yang paling padu dekat Damansara ni. Dia punya tom yum taste dia, yum dia tak adalah strong sangat. Just nice. Banyak gila udang. Dia punya udang dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasta with tom yum. You rasa macam you dekat Italy tapi you tengah makan Thai food. Dia punya fish and chips dia, homemade tartar sauce. Rasa lebih macam mayonnaise sikit. Quite crispy. Walaupun dia pakai duri tapi dia punya batter tu membuatkan duri tu macam elevated sikit rasa dia. Bad combination, nice. Ada coleslaw sikit ni. Coleslaw okay lah, add better lah. Tapi overall this price nampak air watermelon. Let's try the chai kway teow. Nice, tapi dia punya pasta tom yum tu, oi, tu lagi power. Ni sejenis sate, tak tahu sate apa, aku tanya staff dia pun tak tahu nama, tapi sejenis sate style Indonesia. Interestingly, dia rasa lain, tak macam sate biasa. Dia punya kuah kacang dia pun macam kuah kicap dah. It's quite nice. Penutup dia dengan dia punya ABC. Oh, dengan ice cream. One of the best dessert after makan.